ያ ረቢ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አላችሁ ሀይሚዬ ዛሬ ምንድን ነው ያለችው? ሰምታችኋል? ቤተሰቦች ሰምታችኋል? ብሩክ ራሱ ደነግጧል። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ወይ ምስኪን ምን አለች መሰላችሁ? ሳሚኝ ያለች ዛሬ ምንድን ነው አለ። ሳማት፣ ስንት ጊዜ ሳማት። ይሄን አይደለም አለች። ምንድን ነው አለ። ከንፈሬን ሳሚ አለች። ጉንጬን ትሳማለህ አይደለም አለች። አዎ አለ። ግንባሬን ትሳማለህ አይደለም አለች። አዎ አለ። ከንፈሬን ሳሚ አለች። ኧረ አለ። እውነቴ ነው ብላችሁ የኛ እኮ ኖር ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ እንደ ሌላ ሀገር ለምዷል። አንዳንዳችሁ ያደርጋሉ። አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ነው ብዙ ሳይሆን። ስለዚህ የኛ ኖር እኮ ነው። ወላሂ ብሩኬ በጣም ዛሬ እውነቴ ነው አደንቃለሁ። እኔ በጣም አደንቃለሁ። እውነቴ ነው የሚልክ እውነት ወላሂ ሙሽዬ እውነት አሳድጋለች። ወላሂ ለምሬ ነው። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ሳሚኝ ስትል ስላት ኧረ እኔና አንቺ ቃል እየገባ ነው አለ አይደለም። ለምንድን ነው እንደዚህ ስትሆኑ? ለምንድን ነው አለ። ወላሂ ምር ብሎ እኔ አልሳመኝ። ምንድን ነው ትርጉም አለ እንዴ ያለ። ለምንድን ነው አትሳሚ አለች። እሷም እንደዚህ ብልግና የኛ ብልግና አይደለም ግን ብሩኬን ለመፈተን ነው እንጂ የኛ እንደዚህ ሰው አይደለኝም ብላ መጀመሪያም ተናገራለች ሀይሚዬ። ብሩክ ያኮራኝ ዛሬ። እውነቴ ነው የሚላችሁ በጣም እውነቱ። እንተ አላማ አለ ሰው እንደዚህ ነው። በቃ እንደዚህ ነው። ቃል ተገባብቷል። እነሱ ቃሌን ጠብቃለሁ ቃል ተገባብነላ አይደለም እና አንቺ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታወሪ? ኧረ ያሌ ወላሂ እሱ እኮ በቃ በጣም ደነግጦር ለራሱ ማለት ነው። ተደጋግማ ሳሚኝ ብላለች። እሷ ደግሞ ትላለች እሱ ኧረ ተይ ሀይሚዬ ስላት አትሰማም። ሳሚኝ ምንድን ነው እኮ በፊት እንደዚህ ይላለሁ እኔ ሳሚኝ በቃ ዛሬ ሁሉም ጊዜ አለ አለ። እኔ ደግሞ ፈለኩኝ አለች። ይመቻችሁ እንግዲህ ሀይሚዬ ሰራሽ ዛሬ። እውነቴ ነው ብለሽ ብሩኬ እኮ እውነቱ ነው ወይ ደነግጧል ራሱ ማለት ነው። እውነት መስሏት ደነግጧል። እኔ እና አንቺ ቃል ገብቴናል። እንዴት ቃሉን ታስፈርሳለሽ? እንደዚህ ለምንድን ነው ትላለሽ ያለ ነው እሱ ራሱ። በቃ እኔ በቃ አለ አይደለም። እውነቴ ነው የምላቸው። እውነት ቆንጥጣ ሙሽዬ በስነ ስርዓት ታሳድጋለች። እውነቴ ነው የምላችሁ ወላሂ። አንዳንድ ወንዶች ከሆነ እንደዚህ አይደለም እኮ ሁሉ እናውቃለን፣ ሌላ ወንዶች ማለት ነው ወላሂ። ስለዚህ ነው እኮ ብሩኬ ማለት በቃ ጨዋ እናቱ ቆንጥጣ ነው አሳደገች። እውነቴ ነው ወላሂ። ስለዚህ ሁሉም ጊዜ አለ። ለምንድን ነው ምሳሚሽ አለ። እሱ እኮ ካሜራ ነላኩም ወላሂ። ሲያውቅ ደግሞ ካሜራ ላይ አላ እሱን ቆርጪ በቃ አትሊቀቂ ያለ ይለሚናታል። እምቢ አለች። እሷ ደግሞ akkuma argitan egaa haimeen irraa barankii ajaa'ibaa burkee irratti hojjette mataa kona hungatta maddii kona hungatta hidhii kona hungattu jettennaan maali dhugaa rabbii kolfee dhugaa saatii kanatti amma nooriidha mitiire nu biratti egaa waan biyya keenya keessatti waan akkasii kuni maaliifi waan akkasii Itoophiyaa keessatti nooriidha tokko biratti hin argama garuu hinna'ee jechuudha burukeeni. Dhugaa rabbii wallaahi dhiira tokko ta'e akkasiire mee ilaalaami. Hundumtuu gizee qaba, turgumii qaba. Yoon si hungadhee aniifatti qaalii olii gallee jirramti. Qaalii sana akkamiin irraanfattee maaliif akka yaadadhullee nagoota kan inni jedhe jechuudha. Maal jenne irra aniifatti maaliif akka yaadadhu nagoota kan inni jedhe jechuudha. Namu gattu malee hidhii koo jette dhugaa rabbii. Namu gattu malee hin deemtu jechuudha. Siiti makiinaa sin kaasin nan godhuna ni nun godhu jedhe maal jechuudha jedhe nun godhu jedhe dhugaa rabbii wallaahi to dhiira tokko ta'e ungate moo nun ganne dhugaa rabbii sinitti ma balla noorii bilginnaadha kunii jennaan isheen illee dura himteetti hin didee jechuudha.
gizee qaba hundumtuu wanti hundumtuu gizee eeggateetii malee akkasitti miti. Jennaan maalii maddii kun hongatta hundaa yeroo hundaa adda kos nu hongatta maal ta'a hidhii kun hongatte jennaan kun turgumii qabu hidhii siin gochuun maa inni kan inni jedhee jechuudha. Hinna innillee isheen garuu inni kaamiritti quban qabu liqii ishee kaleessa deebisatti jechuudha. Kanatti naasisattee jechuudha. Wallahi nun gadhu wanti dhufee dhufu malee hidhii keessa sin gadhu garuu immoo bakka biraa maddii kee adda kee keessa sin gadha malee jedhee ammallee maddii ishee hungate jechuudha. Maddii hin barbaade hidhiidha jennaan ammatti dhuguma kee jettamoo akka makkanii jedhee na'ee callisee bakka kanatti ishee ilaalee mugutaa jira. Maal jechuudha waan akkasii dubbachuun ani irratti waa waliin jennee jira wanta ta'eef hin irraanfatiin maaliif waan kana haasofte kan inni jechaa jiru jechuudha. Wallahi tokko ta'e akkas miti dhugaa rabbii har'a isa dinqisiisadhe burukeetiin jechuudha dhugaa rabbii. Wallahi har'a isa dinqisiisadhe. Maaliif tokko ta'e dhugaa rabbii amma namoonni tokko Itoophiyaa keessatti jalqabeera waan akkasii kana hidhii kana keessa waliin gachuu akkasii kuni timirtii isiniif haa ta'u jettee hayyee isa fattanuuf malee isa ilaaluun malee akka inni kanan goone hin beekti isheenillee dhibbaa keetti amanteeti ilaalaa irraa baradha akka barumsa isinii ta'uufidha kan isheen jette duraanii jechuudha. Akkuma dhufeen innillee waan kana gisa isheen akkas jettu hin didee jechuudha. Baay'ee tokko nama dhibasii namatti tolasi dhugaa rabbii otoo nama ka'ee si hin gadhee akkamii jedhee gisee kaameraa argummoo na yeddee jiru wallaalee kutii hin gadhiisin jennaan hin didde hin machaachuu hin gidi.